Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Hey, ate murunaguo. Hey, otae. I tell you. Yes. No akiakagururuke. No akiakagururuke. Judasi wa rocio. Na gucenjie piu. I mean, ucio wetaga murata no guthi undu. Yes. Oke akugaruruke. Na atuike Judasi. Na atuike Judasi. Do you know the meaning of Judas? Ne juerere. Kiugo Judasi. Wewe gikoragwo kiugite. Na muthenya wa tukihunjia. Turahutagia muno wa Judas. I tell you. Arata na Judas. Nikio twagioka na njire rwimbo ni rurangenirie ona korwo rumenya ni turakura tutukiludi muthenya wa ira. Ngo mundu gitwa Monike. I tell you. Ate murunaguo. Mundu uri ukuriaga. Ni uri wi nguini ciaku. I mean, ate rora nguini ciaku. Nguini ciaku. My goodness. Yes. That song is great. Ni ruthaka muno yes. Na twakiuga tuhingure go tondu nderetia ira kana turaikoragwo tugituika inspired ni undu wa friends and enemies. Kabisa. Na nitwagioka muthenya wa umuthi niko kiguite kamanda wakio igatuka kanini take takoro kanini ri takoro kare gatuka kanini kare kanini ri takoro endagia korogeti na maguta maguka magakahara. I tell you. Ndari na kindu kingi. You can imagine how small it was. Iconic Colgate. Hatire kindu kingi. Endi icio ri yakahara. I tell you. Yes. Na nitwagioka muthenya ukimweru wa Terrific Comic Tuesday. Ni wa keri hari kiumia giki kana wiki ino na twagikorwo tuki unpause hari twa-pause muthenya wa ira na tugagikunyita ugeni tutwarane mathaa mere twakiugire tukagia na date kana kiriko ati kana giathi o ciarikia kwihanda thaa kenda muthenya wa mwambiririo niguo wa Monday nginya muthenya wa gatano wa Friday tugagikorwo tugicemania Saturday weekend edition utegukiriganirwo ni thainya nginya thaa mugwanja na no tukoragwo na gucokera gwa tafarira ino o tuko koguo ni tumenyaga he andu tugikoragwo tukinyitanira na umathama usiku na tugakimera ni tumendete othe koguo DJ ni twagioka na tuguka ni for unpause haria turatigeire ira ni turapause riri kihunju-ini umuthi tagwo Terrific Comic Tuesday. Mark the word comic. Comic kaundu comic tariu he handu tukumaga nawe andu ni marerire nginya ngui Nairobi. We yo kuona mundu athiete na kaguyo guo athiete manene na ni akahumbira gatikarore corona. Imagine na he undu uramakia DJ andu ni mamakitie na makahe ngoro yakwa kiha kingi oni marekira mask no mundu ena mwana wake ri mwana ucio ndagire gwikirwo mask mwana ucio ni abatie kirwo mask. Kwa nini watu hawa mundu arero owe no gakora ni anyitite kana gake guoko ate magithio guo ate mathiete weke mask ya kuweka maitho no mwana ri ndari onaki na yona gatambaya arafu ucio mwana niwe waro ucio actually mwana na niwe wageire gukorwo ena mask makiria niwe afati gukorwo protected. Tafadhali tuzingatie hayo ndena kirakaro makasiriko uko na makasiriko andu ni makorwo magikira nginya ciana ati ukareka kana gathie nginya na kuu matura guthaka gatari na mask. Imagine una protect nini tafadhali ni tuikorwo nginya tukiheshia na citu mask nigetha tugikorwo tukigiriria corona everywhere every time and everyone. Na nitwagioka geto MC Rosemary Kare KRM Duchess wa haha kwa haha goko ni gwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu umuthi tukiuga ni Terrific Comic Tuesday kabisa. Ni nani makana ni makajita DJ Leons 254 makwadishejetie ni DJ Leons 254 na kama dawa ni ivyo twikaga uria marenda ugetia tugeka wa ugatuma tukatuma oh yes na tugicokereria kura ndina kiha okay kiambere kiumagia ciana kwaga gwikirwo mask kiu kingi ni ngukwira ni kiriko tugicokereria. I'm so much kitombe tuigwe riri mugima ri augaga ate gufeanie no goka kanitha-ini no goka. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu.
tugacokereria wega guku gwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu tubarire ya haha kwa haha ucio agetwo Muruna rwimbo ni remote ya wendo tukoro wendo ni ukoragwo na remote DJ no gwika atia no kuhihinya oria tuthiaga ati tukaiga ni twa pause tugikoragwo tugipose wendo ukapose wendo ukauga kiucio wambe urugamire hau waigwa wendo no meheri mwena mwendo waku igwa gatanegenire muno ukamumute ukamute koja inyuire koja inyuire imunegena muno iu ni wega tugwetha remote aya tugikorwo tukirora uhoro ucio no commute turi hihinyaga mute I tell you ne tugikorwo tugithie na mbere wega gikorwo ngikena gugikorwo ngiona andu aria magikoretwo already wakiwa ndani sana na wagikorwo kigwa kuria afya house uria twagikorwo tukirwo kuringana na iroria CS Butahira ikoretwo akiuga ni kwa hingurwo kiundu gwitwo mikawa to kuhingurwo ati tondu riu ni gwa kihingurwo andu maroke kuhingura kwina process by the way kwina process na process yo tika process kana tikahora we nikiundu kwina marua mararutwo website wihurie no nginya utigirire utiri nyamu citapati andu more than 15 no nginya utigirire gutiri self service no nginya utanaingira mukawa ucio ugikorwo ugithimwo na thermometer wakinya 37.5 haya ugagikorwo unajipea shughuli aruti a wira aria megukorwo kundu kuu no nginya makorwo ni mamba guthimwo na tikundwara uguo cia thirikari icio ni thibitari cia thirikari yes na kurihingura gwa 11 kiroko nginya toro nginya thaa cigana 11 ni tondu wa curfew ndio twerwo nginya thaa cigana ndikari 10 I'm not sure 4 or 5 cia hwaini na maundu maingi magikorwo makirwo koguo andu amikawa mugikorwo mugizingatia hayo msiende kufungua tu ni wega nikukwirite ndina kieha iwi weri unjirire wina kieha na ndarigwa riri kieha giki ni gia kino muthi ona muthi utana kinjuria uria kieha umuthi ri haujaniuliza vile niko tingirira na riri ni nyingire ndina murare wa riri wa Shiro wa Jiru na wa Jiko Jiru na wa Jiko na mageire kia muno tone jime mitambo-ine na riu ri nio mambire matucenga kidogo na jesi iria tukiuma na roni na producer uria mambire matukanirwo no riri tutanathie hau muno ri u ni rangi uriku this is purple hi ucio rangi ni muthaka na karatu ni gagutumirira rangi ucio kana wagurire kahana uguo niguo imachage ari uguo ni gathaka muno kamach you look good thank you muno makiria no ni kaigi komete ndukomete ira turatiga na baithe ira ni uracereirwo ni kuinuka ndiracereirwo biu ni tondu ngihiuka handu uguo ona thaa imwe rangorire uguo ngihiuka handu uguo mathaa ma thaa igiri ni ndironire nduinukite I tell you na ndirakiinuka ndiragithondeka kanyamu ingiruma ndiragitinda no kireke ngikwire ni ndikomete thina niki micingo tuku kurira kana kurota we micinga ni kurota DJ no ngirota makana kurota no me ndakura ndikomete na ru kambia kunjira ni kurota no menya ringi no riri no korwo urakomire ru wambia urarota kwina micinga kirira nireke ngwire micinga ya tathukio na niria gwiciriria minene no meheka undu igambaga ikaruruma ni ona kiria riu kiheire kieha makiria ni mundu umwe riu ekuhanaga riu ni ekwenda kuhonoka riu akienda kukihura thimu rigetha ete andu aria magikoragwo magiteithiriria ri oforithi na aria angi ni akoragwo agikua ka power bank ni egutigite ati igoti-ini riu tha icio thimu ciothe ni horu matingihotire gwika atia kuhura guteithio riu nona akigeria na ni egwikoretwo atathitwo akigeria guthie gwithara nigetha agikire power bank ahure thimu nigetha nari agiuke nigetha nginya agitwaro na ambulance ndana gikorwo agithie ru gwithukathukia mucingo ngeta aria maradio na micinga ni borithi kana ni IC ni ekinai ni maramari kieha kinene muno ndui no gukorwo ati kurari na mung'ang'ano wa borithi na ekinai riu ri ni birithi kana ni ekinai kieha kinene moment of silence niona ndinahota kurikia thenema iyo ni kumaka
Gwita ki. Gwita ki. Tugathie na mbere mwiroreri. Digo na mbere. Producer twikire tugucoke. Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Ihoya kuri mwene Nyaga. Yes. Na ni gathe wa Jerry. Mugithi master. Yes. Agituikia kuo. Yes. Na tugagithie na mbere. Kiha ni githirire. Kihari. Kihona ndirenda twarie ndeto icio muno. Tondu ni utumire riri, ni utumire heane silent. Itegũbatie kuheana. Niki. What a moment of silent. Yes. Etagwo prank no muthi. Mango, no wahota. Umuthi no wahota. I got you. Oh, you got me. Sawa sawa. Yes. Na namba ya aria makire na corona COVID-19. Yes. Ikirugamire 374. Na tugagithie na mbere tukiragwo turore maundu maria thirikari irauga. Na toria njugire twana. Ti ati tutiagirire gukorwo tugikirwo mask. Yes. Tafadhali bwana na niwe wagire gukorwo first priority ya gwikira ki mask. I tell you. Yes. Yeni. Niguo. Na tugithiaga na mbere ri direct no nginya. Riu haha ni twacererwo kumuhe direct no ni undu wa DJ. Ni athekire are moke kumiriria. Ni nginya ne muriri. Ni moginya ni kumiriria. Tondu riria thiri uguo ndagunduro rimwe ni prank. Ninyo ni uguire kaundu kieho nginya ndaigua. No utiri undu kuga. Yes. Ndu kuga. Na riu muthi ni undu wa comic Tuesday. Tugakorwo na direct. Na o mundu wothe ni akoragwo na kaundu hihi waneka kana wanekwo gagikuhe giconoko. Gagikuhe giconoko either we waika na me he kaundu ngika we waika ona we mwenyewe wiconokere ki binafsi na he kaundu ungikwo mbere ya andu uconoke nginya ni undu wa andu acio nona koguo ringi niwe wekire kaundu kau ugiconoka kana hihi ni gwikirwo wekeirwo kaundu kariku nginya ukaigwa ugiconoka. I tell you na ni ku example na yakwa niĩ nĩgetha njoke Nairobi rĩ we ndiagĩtũraga ndĩrirĩirie maica maya ma gwĩkĩra karatũ rĩu ta gaka ga koko gwĩkĩra kaigũrũ. Yes. Atĩ gũgĩkorwo ngĩslay. You see? Atĩ gũkinyũkie rĩu ngonekana nĩ Madam Kari. Ndiagĩkĩrire ngĩũka taũni. Ugioka Nairobi. Ndigukora ri handathiĩte no aria mangĩririkana no magĩkorwo makĩrehoro ũcio mũkonde. Ndathire rĩu nginyũkĩtie rĩ. Rĩu na menya ũtamenyerete kĩndũ kabaingi akĩte practice ndĩ gwakwa. Koguo wendo ambĩte gwĩka practice. I did. Wongire reke mũthĩ ngerie gũthiĩ na hair. We kukonyoka kuria ndagonyokire nginya ukigwa ni wacona. Na riu kaguru uguo rari na gathina urahona ndatindire uguo mweri mugima wa giconoko ni kuiga haria itari ni waconoka ni kuiga haria ki haria utari ni kira makongoko ni wega mundu akarugamaga haria he hake utige gwitwara ego kiiga haria wahota gukorwo giconoka no ririkane kaundu waneka ukiheo giconoko ndanaconoka maiga nona ngangingeka tungingekwo mbere ya andu tariu gutire kindu kiuru ni tothiete gucogotha mundu ni hau ni nguka gukwira ni gutire kindu gigiconoko ta kuihe confidence. Yes. Na gutire kindu gigiconoko ta gitua uria wi mundu wa bia wi bia arafu kundu kurarutwo MC agakiuga atiriri ekuruta uyu arutaga 20 uyu buroti 20 ni aturukaga 15 arafu karuga hau nduri ona ki riu hau ni ho umana riri na thimu ya ruhuho ano umana thimu ya ruhuho. I tell you 0721890311 kana ni kuga hatire mugwanja igire imwe inyanya kenda hatire ithatu imwe ugagikora kiambiriria na hashtag haha utwire witagwo atia hihi uratomukira we itura ririku kana county iriku kana haria ukirutagira wira hihi ni turagutwarithia oria ungigikorwo ukiririria araniria hamwe na ithi ona kwa haha WhatsApp family group ni gushuthia
guthiriria aria magikoretwo magikinya kuo na nyingi ciakwa ciothe ni hinguku ungigira mwena wa Facebook, mwena wa Twitter, mwena wa Instagram DJ. No, it doesn't concern you. No, ila ndirajoinire TikTok. Ni urajoinire TikTok. Nirokire mwena wa nirokire mwena wa andu aria canuku. I tell you, kama ndio mucanuku. Ira ndirarora andu riri mwena wa andu aria canuku, aria mahuthira Facebook, aria mahuthiraga Snapchat na TikTok. Ndironire group no irathi na mbere na kuongerereka. Okorwo ta TikTok ihuthiragwo ni andu atare. Ndĩronire ati andu aingĩ. Riu angikorwo ni urajoinire ri. Ni ubi mucanuku. Ũkĩgira kũu guothe ndĩtaga rĩtwa rĩu MC Rosemary Kare KRM Duchess kabisa guothe na riu nie ciakwa ri nie kuria ndindirukaga muno ri ni thini wa Facebook uguthii haria Gikuyu Television Facebook make sure no like page yo hau ni gukoraga bica gaitu gaikarite atia uguo hau hena ndereti ya muthenya wa muthi itia rwimbo geithia bi kana bu wachilia hapo tugikorwo tugithie na mbere mwena wa Leeward na Windward side tugikorwo tugicuthiria othe magitikite register so far ni ndakorwo ngiona andu ta Jose Kim yakora kiuga rwimbo rwa eno people murimi wa Kahab Jenwaji kwa Sun City mundu gwitwo munene Murasta na angi aingi magitikite tugicukereria ithi gwikora tugitidiruka I tell you ate matuine ni gwito ithuothe no nginya tugathie nigo gathe ge ai Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu na ngamenya DJ wewe wikia kana we maguago yendekia macio ni maguago mariku maguago ri ni mundu riri mundu utari kiea ha hena maundu maya hena maundu meri hena kiea na hena kigwagu kigwagu reke urenda guthukia rwimbo rwa acio maguago na gagikorwo gituikia kuo o wega tugathi na mbere Terrific Comic Tuesday aria turoria ndereti ya umuthi ni kaundu kariko kau waneka kana wane kora gagikuhe giconoko muno makiria ati ugikora he handu wakorwo embarrassed hihi we woika kana we mbere ya adu koro ukiaraniria hamwe na ithwe gakiona Scott Joseph John Helen akire mitambo-ini agakiwa hi KRM tambura kanyigi wa hotel kinare ngumo twe mitambo-ini sana please ni shabiki wako ndani sana asikareto Scott Joseph John Helen Magimaish na kiaga kiingira agakiwa ndani kama kawaida from Kiambu geithiria Mama Njao says Penny Sau na Ali all haha kwa haha fans ni mwagikorwo mukigeithia ni Magimaish foodie arakiwa hi Rosemary ni Sam leo niko mitamboni sana tuko hapa na Peter Muirore kada ya Mungaria ndani sana na ni aini othe makimenyithia ni maundu maragikorwo magithagathaga nigetha magituhe nyimbo kwa wingi ona wangicithiongo akondani sana na mwena wa WhatsApp family group ni magitikite register ngakiona yule mpole wa Igekero Danjo wa Regen wakiwa present kagodho wa Hadege Shiko Frederick kuma Kikuyu Sam Kush kutoka Dr. Adha na Kuru PCEA Judy Kameri kutoka Huruma na mundu witwo yule mpole wa Igekero ni kuma Embakasi Pipeline kiona Karo wa Msaba ikiwa loving the show best show ever thank you so much na gakiona mundu witwo Jane Wajiko wa Sun City ndatigitwo na thutha kuma mwena wa Keno na gakiona Jose Kim Royal Prison well represented agagifuatwo ni mushiri wa Gatanga kakiga Sabari takiri goku Shiko Kenya Sergeant kutoka Githurai 45 Bosi Lady Gaga watching from Dandora to Kolok sana na akiuya Karoganore kama ganiria muno kaje ile kaje Jose Kimo nake na mundu witwa Grace Kakitu na Githuruge kuo Jackie David kutoka Pangani na agakiona afuatetwo ni mundu witwa Juthufu Gatungi Msafi akiwa thakira rwimbo rwa ka na mama yako rwa Abijeri tuigwe na fans othe ahaha kwa haha matongoretio ne be ya kwa mama Alex na Nikita no igwa Gatungi agaithia we umuthi Gatungi
Umuthi gatungira no agurirwo nyama. Umuthi ri. Ni ageria muno mama Alex ni akigeithiki. I tell you, ahetoka na Governor Maisha wa Kigosho, Shiko Kenya, Shiro wa Joki, Danjo wa Regent. Mudo wetu Zipi Mushiri, Akuweche Buji Chema. Mushiri wa Gatanga kama Ukaili Bakita, Magi Maish Jane wa Jiko wa Sun City, Daniel Jamuhuri, Ijini ya Kaigo, big up to Diana, big up to Merishi, Magi Maish, mudo wetu Ikenye Charles M240, na Kimwanya Darwa, akageithia mudo wetu George wa Tima, Maria the Ranja, mudo wetu Alvina Susan Kare, akageithia wa Magui, akageithia Msupa wa Mam, akageithia Masha wa G3, Shikoka G3, Sam Kush, mudo wetu Shiro Smart, akageithia Ige, Tatiana Dance, show iko top. Kaiwa Githaka. Thenge muno Juthufu Gatungi Msafi. Asante sana. Na wetu gaigirie gurufu ile yako. Mwana wa Embakasi Pipeline represented, mudogo wetu Unique akajira present and watching the show. Regina Tarira akajira mitaboine Koigi well represented Gatokoyo. Adu marajuria niki mitabo mudogo wetu Stepa Kichungi Auji akajira watching from Thika. Mudogo wetu Jane wa Jikoni wa Tigabara riu nitwashokereria mitabo yuma na kindu gitagwo era. Mudogo wetu Kihara Old Trafford akajira watching in ihururu tetu Nyeri no akajira Tohaha. Mudogo to Boyd Miakajira from Kasarani watching the show. Kajira mitabo ine muno. Mudogo to Samuel Mudhoni akajira watching from Kayole Kona. Paul Washira hai ni Washira watching from Keno. Show iko juu sana. Mere masharia kuma kure mwana wa Kasarani season. Akajira mitabo ine muno. Kagai Washaya akajira mitamboni. Pamela Makena, Helen Mamaki Natasha akajira kure mwana wa Thikari. Ni maratu irorerana tumudhakire rwiburu muro mudogo to Samido. Sawa. Na tugagithina mbere o wega ona mwena wako no ndirona andu ya magiukite ndenda ndikiririe WhatsApp family group thaici nigetha tugicokereria ngoro ngicuthiria mwena wa 0721890311 Diana ugakiuga wiko muno ngakiona Magi Kim agakiuga ndani kabisa mundu witu mushiri wa Gatanga ndutigitwo na thutha gashirika Gasman Clean ugakiuga wiko muno Jemu Bridge kutoka Bridge Center ugakiuga uko ndani sana arethe megukiugite mitambo ina gathina ukiona makiuga ni acokereria o wega ni ngatho ni gukoragwo mwicagurire Gikuyu TV na gakiona Scott Joseph John Helen mundu owitwo Kemudi wa Meruri onake eguko na agagifuatwo ni Kagotho wa Handege Governor wa Maisha wa Kigosho gakiuga watu at DJ Leons kabisa na watambua sana mkiwa na my MC Rosemary Kare KRM. Thank you so much. Akahetoka na mudogo wetu Juthufu Gatungi Msafi, Magi Kim, Candy Oscar, Mushiri wa Gataga, Kariuki wa Ng'ang'a family, Nancy Mjenja wa Keno, Jemu Bridge na adu all the Kigio. Nakakiuga Kigio Gatanga tu hamwe sana. Big up to my sweetie Be Esther ali o Kigio na mweha wa Kinyau Jerry wa Uji. Jerry Mesh nimekuona ukisema better late than never. Ndani sana. Agakiona Nancy Mjanja wa Keno akiwa Kaga Murang'a well represented na agagifuatwo ni mundu witu Mwagi wa Kanopi Ani ugakiuga kutoka Githunguri na gakiona mundu gigukiita Jakid David Jani Bahati wakiuga ndani sana na mudu ukiita Jane Wajiko wa Sun City arugete kwa muno kogo na baki tare na waona wote wako ndani Fenadine moja one na adu magiokete ugo ginya Shiro wa Kim nibeto wikiria nake akiuga locked sana tena timu kutoka Githunguri Suwa JN na gakiona Juthufu Gatungi Keni msomesha at Angeri na wacheze murata wa Ngai by Samido Mushoki. Thank you so much. Tugikora tugikiria tugicokereria nguruga mwena wa SMS nje githina mbere na mwena wa Facebook na nigetha tukimenye hihi we ni kaundu kukana kuhigiconoko mbere ya andu ona kana wi woika Kimudi wa Merori mla chake tuikie kuo Gikuyu TV Morori wa Mugikuyu Mwaya ti
moya tigefadi kiria gya thirikari ati wateri ukoya kingi how now bwana ukamenyerera na TV tumenyerere mumenyerere ngoro citu igwe reu mumenyerere ngoro citu umothe ti muthenya wanyu mutionagio riro umothe ti muthenya wanyu ti muthenya witu no ni mutionagio riro mukamenyagirira ngoro citu ndakugeithia DJ wageitheka Terrific Comic Tuesday gero kamwe na 0721890311 haha kwa haha #Comic Tuesday Terrific shabiki mpya hapa Diana Kawaweru kutoka Mwea. The show is on lit agekira tumemoji tuwamiaki salimia that Mr. Handsome. Oh my goodness, 255 thank you unaitwa Mr. Handsome. Shabiki Mwero karibu sana Jane waji kwa Sunset Grace Kakitu Diana hangai muhangire mugeni uyu witu tafadhali mugeni uciuga ugieta gwatia eretwo Diana Kawaweru kutoka Mwea Diana Kawaweru kuma kure muno wa Mwea ri rito Handsome ritiukago uguo no riukena ringi kamucere ta makonia meri tuthie na mbere twakunyita ugeni karibu sana tie kurokuwe asa by the way ni twendete ageni muno mko poa sana aki kwani ni bro na sis cause mnafanana haya nake okana rwake uretwo ate ni mso kutoka Kiambu nipigie wimbo ya Samido part 3 alright na mnema tumamenyerere ni mso Kiambu sawa sawa mtu menyerere muno ngoro tia kitu na ihiga Hi Rosemary na DJ Leons ne mama Kagoda from Githurai 45 nicheze mere tu tusikize na my lovely children Kagoda Regina Blessing Stacy and Faye sawa sawa okay gakiona mundu raiga haha kwa haha Tessie tuned from Gorogo with Wazaramo family thank you muno makiria gakiona mundu rauga uhoro wanyu ni twageithika muno wako yuanga no rugenie sikiliza I tell you tufuga togi msafi thakira rwimbo besha timuyo rwa mashawa G3 gona sawa sawa hi guys ne magi kuma gong thakira rwimbo rwa kuyuanga ngahie mundu uhana thinashara etigetie kuota kuyuanga wanga ngena demand ni atirio muno muthi gong kuma ruiro thakira rwimbo imehere ya Kasalini sawa sawa mwekwe muno gitonga tegemeo ruiro prison tegemeo hi Rose na DJ Leon ne mama Kagoda from Githurai okay dicheze okay ukorigi mere tu haya gakiona haha kwa haha nishiko gakere super girl pamoja sana UK hi DJ na Rosemary mko sete kabisa wakashadhi wadhu pere say hi to Jeshi yothe ya Gatundu South nituguthakite rwimbo haha kwa haha Martha kutoka Embakasi tuko tune sana kindly nicheze moja ya Samido Rwejira gakiona hi guys ne Grace kutoka Gatundu North well tuned muthuri wakwa ne mukiri muno riu hindi ya uhiki wakwa MC ajuririe kiuria giconoka atikana nenie ndakatieire tondu ndarona ore muthuri wakwa agihota kurigana ore mukiri muno woi Grace kutoka Gatundu North arakiwa kiundu kiria kiana muhe giconoko thank you muno hi DJ na Kare ne Karis kutoka Juja please nicheze gunde kiria githari by Ka White na nigetha uruge nikuda at least gione gukuria maratwira haha kwa haha wa matu wa Makoyo mko sawa naitwa Ben Muregi kutoka Dandora hapo ni poa naitwa Mudhoni kuma Kadara Kamurugo show yenyu inabamba tu sana getheria mariposa na mutha kire rwimbo rwake ni araja kamono gekena riri undu gwetwa Fenadid akajira present kama dawa gekena mundu retwa Queen Mimo akajira mitambo-ini muno ucio ni secretary wa riri wa Simba Park Safaris akajira kure muno wa Kiambu ni maratwirore na njira iria
yagirire mundu gwitwo military plan kajira watching mundu gwitwo gicurua raini kuo proper banana raini me mitambo-ini muno mundu gwitwo Devi Muronyo akajira Kitengela present aizungasha kajira Esther Gakuru akaendani ne mitambo-ini muno na gaikia mundu gwitwo Lizvik maikara me mitambo-ini muno mundu gwitwo Tony Mwas wa kamu ni akajira mitamboni Weston Gi Shamu akajira Tiunda mundu gwitwo Esther James akajira kure muno wa Dandora ni well represented yule mpore waige kirwe mitambo-ini Moses Wapi akajira Saika ni well represented mundu gwitwo Jakid David ni okamwena wakwa akajira pamoja sana Shiruka BK Shiru akajira ke mitambo-ini muno kure muno wa kina Gofu akajira ni well represented mundu gwitwo Hiram Kanambo de mitamboni sana Judhufu Gatugi Msafi Westland tax drivers business community na Jabini business community well represented tuthakira rwimbo guneke githari rwa mundu gwitwo Kawaiti ni oko mwena wakwa mundu gwitwo Jane wa Githurai akajira watching from Githurai 45 well represented Stepa Kichungi ya uji akajira watching from Thika na mundu gwitwo Samuel Muthoni akajira moja ya karaoke wa Kiarutara na jikiria na mundu gwitwo Paul Washira akajira watching from Kenosho iko juu sana muregi wa kamete hamwe muno Jathi Brian Goko Gatodo South tuko mitamboni sana Shiroka Junior watching from Gashie with my babe tucheze Samido na Joyce wa mama Adoni Mahihinyi hoha na Jariuri ya Dandora massive well represented uria wake kurirwa kihotanira besha hindi ingi muthenya wa Friday ona Githurai 45 well represented ni Jane wa Githurai na Matthew kuma Kahawa West show iko muno hi Kare salimia DJ sana na uchezo moja ya John D Matthew ngakiuga nikio gukurashiria ruzi kutoka Mwendandu na tunawapenda sana tukiambe tuikirie orohanini tugicokereria ni kugohoro notikuga ati tutikurora ndumiriri ciganona no nginya turishuthia nigetha tukimenye kana hihi ni turamutwarithia oria mungiririria Samido ni agitio na hinya niwe Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu ageto Samfuri twibone kugua arakiuga no arathagaga maundu mangi mero santi sana Sharon Shiroka BK Kinagop Karanga the well represented Geithiria jamaa cia nduthi meha hakina gofu Karanga the stage na Shikoka BK thegi muno makiria na gakiona timu kutoka Githunguri Jemu Bridge I see you na gakiona fuatetwo ni Miss Matanjoroge ona Blings akirio guko na Mirinyo Kabi agakibona kenda tigitwo na thutha thank you so much kogo DJ ona mwana wa 0721 ando ni maritie gona hello Kare and DJ watching from Kayole Masimba Kayole yako duwita kwa Masimba please play for me Kasmuki haya gakiona Ann kutoka Rwakasho iko top sana cheze wimbo ya gathe wa Jerry wa tuothe tuguthakite rwa ihoya kuri mwene nyaga na ruma rwa gathe na gakiona hakwa haha Kijabe Hospital present Jack Kamuthoni hi Karen na DJ Leon na napenda show sana ni Devi watching from Muthiga Muthiga nichezee kuruga wa wajiko moja ya mapenzi sawa iria tutekota gukora tukimunegeria omuthe rucio no nginya tugikora tukihigura show nacio tondu gakoragwo gakakariko ni tukoragwo tuki unpause gakiona top sana in Kirinyaga Manasseh Mwangi hi ni Linet kutoka Kirinyaga andu wa Kirinyaga show iko top nicheze ikara owe noru noru maraguthekia baje wa shuri ni suma hiyo ndurakigoria rugaga kindly okay sawa na gakiona nigetha uruge kuo Simon Muiruri Fed Githurai Geithiria my mom na dad T
Borowa. Gikuyu TV ni Karish kutoka Muruka. Please nicheze wimbo moja ya Jose Gatutura by the Muthiri wa Mashate. Hi guys, Njeri Kumadoni cheze moja ya Kanywa Shui. Haha Anita Shiko wajo tuned from diaspora ya Gashiye na gakiuga terere. Nicheze tuire Gathege by Jensupu. Tusikie na my mom Joki Gatamu na my brothers JM Kariuki na Kevin Gatamu wakiwa Ithanga Kirathani Jithufu Gatugi Kimwanya Darwa Mugi wa Olkarau Ken Adiwizi Mushiri wa Gatanga Samido DJ Serious wasalimie sana. Atatutu DJ Saseni ni mama Trevor kutoka Githunguri. Show iko poa sana, nichezee moja ya Joy wa Masharia. Okay, na gakiona ruwake rinigetha gone. Celine here, a silent watcher and listener. Hope leo mtasoma watching from Rongai cheza moja Evans Buro Demethio. Sawa karibu sana silent viewer, karibu sana na mudo wetu Celine. Thank you niwe oshio silent viewer. Mkoviti tu sana mwende Evo 2 ni timu from Dandora. Asante gakira mundu ri reto mushiri wa Gataga akajire mitambo-ine muno mundu gwitu Rafael Wamwere. Asante sana Bakita akajire mitambo-ine. Mohamed Ali Francisco G Town well represented. Anwa Jikuri akajira haha kwa haha tuned from diaspora of Gashiye. Nicheze combination ya Jane Supu na dikiti na mudugu to Princess She akajira tuned from Flyover Kinangop. Embarrassing moment any time nilikuwa high school. Teacher akakuja class prep time juu nilikuwa nakaa kwa mlango, akitoka nikamwambia aturudishie mlango, akaniuliza kaa kuna mlango alikuwa amebeba. It was so embarrassing. Mdogo to Jeni waji kwa Sansitiri akajira show ni moto sana. Na nigatho to igithina bena na gucithomari digiko gishiriki akakena mdogo to Julius Kim ndo kuona we mitambo-ine muno Slepta Sparta acio the mitambo-ine. Wow. Na tugagicokia ngatho cia mwanya niwe we wagikorwo ona silent viewer umuthi ni magikorwo makiaria makihoka tuguthoma na tugiukaga ciahike kwihanda thaa 9 nginya 11 tucemanie muthenya wa rucio wa WCW. Thank you so much Geto MC Rosemary Kariki RM Duchess wa haha kwa haha. Ngatho ni kuri inywe ngumuna ugoci ni kuri mwathani kabisa. Ni ndacokia ngatho kuri aria othe twanyitana no thiini wa tabarira muthenya umuthi aria ni Terrific Comic Tuesday. We watuma ndumiri tutinahota kumikinyira, we watuma iganira, we tia rwimbo tutinahota kuruthaka kesho bado ni siku na ni ngatho kwema producer maitu mothe maria matuma tabarira eno etuke ya gukinyanira. Twabitio ni mtoto wa GTV tuthi uguo kwi mundu gwitwo Valencia, tume hau tuthi kwi mundu gwitwo Ann our senior producer Mkenya na othe aria matuma tabarira etuke ya gukinyira. We salute you. Nie makwa ni DJ Leons 254 tucemanie muthenya wa rucio ciahanda thaa 9 mpaka saa 11. Tukihora dikone duthani weri maundu maku ri bye Peter Muiro na toikia kuo. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu.